Mu karere ka Nyamasheke umugabo yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kwica umwana w'imyaka 4 amukase ijosi. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yakekaga ko uyu mwana ashobora kuba ari mu bantu bakunze kumwiba by'umwihariko kubera ko ari umugabo wari usanzwe akora umugabo w'ubuhinzi. Ni ikibazo kandi kimaze kuba karande mu Rwanda, ahanini bishingiye ku kuba bamwe mu baturage bakunze gufata imyanzuro ndetse n'ibikorwa bigayitse cyane byo kuba bambura bagenzi babo ubuzima, cyane cyane ariko babakekaho ibyaha bitandukanye n'ubundi bifitanye isano n'ubusahuzi. Ni ikibazo kandi kimaze kwambukiranya imipaka kubera yuko no hanze y'u Rwanda dukunze kubona inkuru mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko iki kibazo kimaze kuba karande hirya no hino ku isi, aho bigaragaza ko abantu barakaye ku rwego umuntu agusanga wakoze akantu gatoya cyane hanyuma akakwambura ubuzima, hanyuma bikarangira agiye kwitanga kuri polisi akanabifungirwa. Gusa uyu munsi wa none Leta y'u Rwanda irashishikariza bamwe mu baturage kwitwararika mu gufata imyanzuro, cyane yuko kwihanira bitari byiza habe namba. Ni ikibazo kandi kimaze guhangayikisha benshi by'umwihariko bishingiye ku kuba abantu baturage bavuga yuko uyu mugabo n'ubundi yari asanzwe ari umugabo ugira amahane mu buryo budasanzwe, ahanini bishingiye ku myitwarire ye n'ubundi asanzwe agaragaza muri sosiyete cyangwa se mu baturanyi be, aho bavuga yuko ari umugabo n'ubundi umaze iminsi anywa inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye, hanyuma bigatuma afata imyanzuro idahwitse ku buryo naho yasangaga umuntu mu murima we kabikora ubwo yitambukira yabaga yamugirira nabi akaba yamukubita birimo no kuba yanamukomeretsa. Uyu mugabo rero afungiye kuri sitasiyo y'Akarere ka Nyamasheke, aho n'ubundi iperereza ndetse ku byaha akurikiranyweho kigomeje gukorwa, ndetse bikaba bivuga yuko aramutse ahanishijwe n'iki cyaha ashobora gufungwa burundu cyangwa se akaba yagabanyirizwa ibihano agafungwa imyaka 15. Leta y'u Rwanda kandi irashishikariza abaturage kwitwararika no kwirinda kwihanira, kubera yuko kwihanira biri mu bubasha bwa leta n'inzego zibifitiye uburenganzira, kuko nta muturage wemerewe kwihanira habe na gato. Mu gihe wenda yaba yafashe undi muntu uri kumuhemukira, arasabwa kwihutira kumenyesha inzego z'ibanze, hanyuma ikibazo cye kigakemurwa agahabwa ubutabera atarinze kwihanira. Inshuti bakunzi badasiba kubana natwe, ni muri mushyashya hano wisanze hitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe kudukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe. Ciao ciao.